سلیم اسعد خلک دورا هکاریا باجره گفریه لباکور کردستانه 22 ساله لباشور کردستانه دگل صدان پنابرندی که لکم پادارت و خازر سر بناحیا کلکچی لقضا شیخان هاتی آکنجی کرن بدرجاهی وان همی سالان او چاوری ورگرتنا رەگەزنامە عیراقیه بو خو مالباتا خوا لی او خواست تا نهونه هاتیه بدی جهه داخلية احتمال أبا يعني قانون العراق دا نبيتن أكا هبيجي حتى بيقابي نهاتيا كرن أكا هات بيتا كرن جي إيكا جنسية كبيتن نهاتيا فسفور كرن كو كاربي بيتا كرن جودار جه کمپا پنابرین روش آوا و آوارین شنگاله اوه کمپا باکور کردستانه که نێزیکی 300 خێزانên پنابەر ku li sala 1994 li Bakurê Kurdistanê hatîne başûr û li vê re hatîne nîştecêkirin. Êk ji wan daxwaziyên van penaberan wergirtina Rəgəznameya Iraqî ne çûnkî du nevî li nav vî kempî da mezin bûyne û niha jî xêzan drûstkirîne. ام جواکی و مجنسی هفته مثلا زوری ما في قويت خوينا يتحينت بمدرسة خلاص كان يدونيش مول خو يعني تحينوفت كي اجب بشه خدمات يبكته هرچنده لگور یاسای رەگەزنامەی عێراقی ku li sala 2006 hatiye hemwarkirin ew penaberin 10 salan li Iraqê dimînin dişên bibnexwedanên rەgەznameya vî welatî her wesa berpirsên îdarî li qeza şêxan bêjin dê pabendî yasa û rênmayiyên hikûmeta Iraqê bîn lê pitiriya akinciyên vî kempî dibêjin me rەgەznameya Iraqî heta nûke wernegirtîne. هۆی دەرنێهێنانی ناسنامەیە خود ڕەگەزنامە ئەمە دەبێت پابند بین بە تعلیماتی حکوومەتی ناوەندە و حکوومەتی فیدراڵ بەپێی یاسای ڕەگەزنامەی عراقی ژمارە 26 ساڵی 2006 هەر کەسێکی ئەژنەبی لە ناو خاکی عراقدا بژێت و بۆ ماوەی 10 ساڵ ئیقامەتەویلەی هەبێت مافی ئەوەی هەیە داواکاری پێشکەشی حکوومەتی عراق بکات بۆ ئەوەی جنسیەی عراقی پێ ببەخشن و بەمەرجێک هیچ ڕێگرێکی یاسایی نەبێت و کاتێک داخلی خاکی عراق بێت هەمی زانیاریەکانی بە تەواوی پێشکەشی حکوومەت کردبێت. Li her du sunûrên qeza şêxan û berdereş du kemp hene ku nêzîkî 500 xêzan tê da hatîne nîştecêkirin. Ji bilî daxwaziya rəgəznamê dibêjin ji ber nebûna rəgəznamê tanû ke em li hîç dam û dezgehên hikûmî nehatîne damezrandin û gileyî jî ji kêmiya projeyên xizmetguzarî li nava wan kempan hene. Tayîvgoran NRT Kempa Daret û Xazer li sunûrê qezaya Şêxan.